Unong yalam kasing Nyotrep Achik National Movement HANM bawan nongsit ulo ujor da kajingkali persya ekadahar Construction Company Limited manu bat nangnu kayo jingbet ban klong mau bat penjulor ya kamariang hawa umyam nadu shnong laiteng. Kipat ba kibasyong hakishnong baro shilenter kani kawa kila ut ba kajing penjulor kalalong kabajur haduk kata-kata ba na kani kawa kamlong syuban pendon kam. Kumjuru kani gijing kurajong ketika company kawa umyam kala kata ikido do wa biodiversity hasilenter jong kini gijaka. Uni unong elam ke HANM ulapan jubab na kani ka company halor kita gijing kali jong u. Bawan nongsi baru in charge daga HANM River District. Halo kajian jengi hani po press conference long halo kajing pesai naka company construction limited. Halo kajing yo jungjo ni kumala kaseng na yo kajing jungjo na inong sosino jong ka sinong umay bat inong sosino sing sama na to sosino halo kajing jungjo halo kajing persa ya kajing rumah na kawa umyam da kani company company construction limited teha bodoh teha bayi halo rata kalian kaseng HM ni kadang pak yang jatuh sebagai managing director jongga dhar company construction limited dem senyong shulong pada kali board shulong bakum kaseng bagdong susinong bagipat ba sing sama jongga dongga than timau ti halo kaji persa yang ni company jongga construction company halo kaji komau nakawa bersenai suruk hati sinong kolong persalu yang kendon anjong PBUD berkomau nak ni kawa pisasro Tegong tayo na kailang dikot kasi di mo kayo ay kajing jor na ginagusyon kibasa asinter jong dikawa kabanto no umay ter sa posisyon ko solidan te bagay bakalong kajing jor long kajing kuting ada kani company ma ti kawa umyam kajing kolong ba kinong gusto hati po ada jadi uang yang layak merekam apa kisum kisah jahan kisum yang tu dari mentah ban kolong tumpang bahkan di kolong mau di kedar di kolong persa kolong an bakal haju ko paru katus nutur yang dikawa baharu di sing mentah bagi nang sinong kinusu bersumber sajan sumse arti kawa kumbang lo mentah kalau mau dikewa jaka ini jaka langsung saya dulu kelak itu berkali kolong ba kajiti pathar lima menuna di bawah kalau pendam magala penjot pathai kawa bersunter belum video do pelan kayak berarti kawa panutan itu mengilu tah habisnya ada ngali intai kacau cuma ngai perban beri kawa kala perban kawa besar kawa mengkusu kawa bersunter kacau coba tukumtan dengan seni dekat menusung ila bu kacau besar bu kecil semuni managing director company daripada company bahalo kata kaskiru nakala da company lu kam siapa respon ke lo ini da halo kata nakala kasi ka barsi habang tinsa pa kan pa tinsa nakali kata company hatu ayon yang menajingkit mentlong ni mau ni kawak yang ayon yang menajingkit nak entity bana ka PUD berkunjung naka takha josta dalam habis mentlong ni mau lupa bisa stroke mau ti Thai itu masing-masing terus kawan. Dengan nagalan sinong ilapha asiti jo si sen. Please it's the food is body. Nagalan kasi lu klasik kaya dengan cuti jo sinong. But asiti lu ilapha sa director managing director kan har construction limited. Hindi nagalan har construction limited harus dikisi mata. Ini sisi ba apa kasi buat kita sisi jo sinong harus nakalang managing director bisa merespon ni. Kaya masukin mo ba tulong kay ni rumah kimyo kata siki percaya baru kata orang kaya kasing kecil lagi kawan ni percaya pa naik kata panalo ayo kacipit berkoma mo ni kawan. Te halo kata kanana kasing ko tuloy ni company ba kadin percaya raji say pato ayo yan kata kapumisan naka national green tribunal ni NGD HBD diploma ng dikawa kunjuru nagi
Nakatrat sa cloud, kamajalan, nakatrat PUD. Percaya, nagani dah company pa playon yang nagajuntit, nanti gimana pak ada asing, ada kali kadang company kamai cicai kalau gini, ada asing, bukan sosial imersi, padahal sendiri ini pada pengen ujur si balon, habis dia menurut kata hendak menunjuk saka entity berkiwi buat kan. Kalau mereka juga mau bilang, dari kamu bilang. Haji Nisha nak kalau sosial macam orang bagaimana mentasi dekat asing dari kadang sosial tembak langsung dari sabuk pol asing nak bilang sosial untuk asing di sabuk pol biar orang asing bagaimana untuk bisa kita kalau mereka haji kalau mau bilang jangan dah komplit sosial limited. Kalau mau bilang kalau mereka dah komplit limited, kalau mereka ini projek asosiasi dengan korban apa harus siswa harus kata sokong perintah melak tertar seperti itu. Kalau ini nak ada kesenangan kepan saya, satu ada program hub, ya, kemudian projek, kemudian session, awal bu, awal asyik, baik tegak, dah publik sosial media. Mata ada kesenangan ini mesti mati, baru kuno dengan kerjagi, YouTube ini kalau pak harus pakai sini lagi, pak kerja kelong kumau pak, kelong berabon mah, kelong kumau keluar. Kadang-kadang saya tidak tahu kalau berkelong tertarik imam ya keluar bahadur aksan kalau imam keluar pergi dulu di tengah tulisan di kadang yang saya beri nama NGT.